So hello bro ngai ku play ki blog ba just ngutan ban pay ke channel janga te blog ko ban ai ku play biang ip sa sin ya ki blog ki ba ngutan ban pay mo ya ke channel janga te blog ko ban ip ba manta ke sing ko ban kai ip kumno ban edit video le ne kumno ban art style ken ha o kan master mo te blog ko ban ip le don premium pi ki barang thamai ke channel janga Sengoba subscribe kenal pula bela iya kimor video. To produk mentangan pe IP sendar ngan link do kan master. Amo. Te produk keban kong hi pi haban klik hang tu grade new. Haban klik hang tu grade new pi em tu betok kan riu poin kendai haban klik hang tu kan. Lalu dep klik hang tu sa I next mo produk. Anda pula dep I next klik hang tu betok image. Klik hang tu ke image black mo. Cross na menta pihak ban zoom no kenya gane pe tangan increase no gane mo anda pula ada ban increase pihak ban klik untuk layar anda pula ada klik untuk layar sa klik tu text pm tu text dan mentangan ai nuksa pi mo ngan to se channel mo aban to te menta apa klik itu ki dot ingin klik itu dot ayo tu klik ayo tu anjurna mentangan anak kamat menai arteli dot ya bang seru man ayo dot mo te andang ladap kumne bisa ayo oke ndak ladap itu mo perlu ndak ladap sa ayo oke zoom kayaknya kan pe akan zoom kayaknya mo te ndak ladap zoom ni itu betul in animation haban klik amo sesuai kan baik itu betul in animation haban klik hang tu drop baik kalau untuk kena I drop kalau untuk baik te klik yang senang tu itu betul au animation kan haban klik hang tu tapi am tu betul skill down mo amo anwa Oke, produk PM tu betul skill down, haban klik hang tu skill down mo. Dapat dap klik hang tu, sa correct kain, dapat dap correct tapi kalau guna. Dapat dap correct sa klik hang tu color page ngan ada ki green color page mentamo. Ngan ada ki green color menta pada haban here showroom. PM tu betul glow, haban on tu betul enable, on tu kain. Te menta pada haban pen helene ban penrin. Akatu ke barangkong up ai kendai mo kene pede ngan ai sauto ngan ai tang live live mo kene baik ngan ai tang live live dengan anta pede ngan zoom kendiat ya kene ke screen temen tangan korek baik kelalong untuk yang terlong Oke, produk tu anda pula dapat untuk tu save kenya kena gawe. Kita oke produk tu apa mentang lah dapat save ya kena dengan bak nak mo, dengan bak nak kain star. Mentangan bak no kay star ngan link naga gallery mo pig mentangan link gallery ta okay produk mentangan link na gallery amo pig mentangan klik ato gallery itu export mo untuk ba itu video pengen play mo apa tu bangal adap save kalaban hang na pig mentamo pelayo em tang tu hi ngan bak no kenden dengan link yang nak kain master tolong kan link yang nak kain master mo link yang nak kain master te anda pula link kain master pihak klik yang tu grade new pihak link yang tu kan tu pen kendai pihak I next entah pihak klik yang tu download page ngala download yakini style mo download yakini style mo
Pe indang ladap lalu install ngan klik hang tu amo anda peladap klik hang tu sa klik hang tu layar sa iMedia. Anda peladap iMedia ngan choose ketu bangal ada pen EP. Pe mentangan zoom ya kan nemo. Am zoom rebero ke screen ngan zoom kandet an ai ken ya ulan narut pe ai ulan narut pelok tapi minta kalau longgum ni mah pelok ngan beli kalau longgum ni dan minta ngan kot no ya kene ga style kan pe ngan kering tu kerang bakan ya rengkat begitu ga begitu gedak semua dengan klik ngan tu ngan kot begitu cepang ga right mah dan minta haban klik ngan tu begitu gedak haban klik ngan tu chroma key diam tu betul chroma key tu betul enable haban on YouTube kan baik indang la on YouTube kalau kum ne baik dan tangan korek tangan kelima korok yang perlu minta kini keskinal kila chat kini gidak mo te tangam tu hi perlok ko benong pi ban klat ban subscribe ya kini channel janga kenang ba pila ban yo iya kimir video te tangam tu hi kuble shibun ngin ya sampat saka next video mo perlok